Kada govorimo o vrtiću Višnjica, koji se nalazi na bulevaru Svetog Pantelejmona, taj vrtić je u ovom trenutku dobio sve neophodne saglasnosti protivpožarne zaštite za sam objekat. Što se tiče parternog uređenja, Direkcija za izgradnju grada je uradila predmer i predračun. Biće deo radova izveden od strane Medijane, a deo radova izveden od strane Direkcije za izgradnju grada. Kada se bude završilo parterno uređenje, onda će biti stavljeno u funkciju. Nadam se da će se to završiti tokom letnjih meseci i da ćemo imati taj vrtić uskoro. Što se tiče vrtića u Trupalu, ponovo smo imali spor između nadzora i izvođača. Razrešen je taj spor, čini mi se da je bilo vezano za parterno uređenje i septičku jamu. Otvoren je tender, treba da bude potpisan ugovor sa izvođačem radova koji je dobio po toj javnoj nabavci izradu parternog uređenja septičke jame. On će tokom leta izvoditi radove na vrtiću Trupale. Očekujem da ponovo negde na jesen ti radovi budu završeni, jer se ne radi o velikim radovima, da imamo i vrtić u Trupalu spreman. Što se tiče vrtića koji se nalazi kod Čaira, u Čairu, kod samog stadiona, taj vrtić, ta zgrada bi trebalo da se preuredi, da se rekonstruiše, tako da može da bude vrtić. I ponovo je bilo nekih dodatnih elemenata koji su uslovili ishodovanje izmenjene građevinske dozvole. Izmenjena je građevinska dozvola. Na osnovu te izmenjene građevinske dozvole će sada da se, pošto je javna nabavka završena, sada bi trebalo da se uvede taj izvođač radova u posao i on bi trebalo da radi tokom leta. Mislim da ćemo tamo negde u drugoj polovini godine imati dosta više kapaciteta u vrtićima nego što ih imamo sada, jer sva tri imaju tendenciju i pronašli smo put kako da se završe pored svih problema koje smo imali. Što se tiče projektovanja, kada se bude završila nabavka za projektovanje, velika nabavka koja bi trebalo da bude za različite objekte u gradu, a ona će završiti negde sredinom jula, nadam se da ćemo zadatak za projektovanje još 2 vrtića. Nadam se da će jedan vrtić biti projektovan za, kako se to zove, bulevar Svetog Pantelejmona, za deo između bulevara Svetog Pantelejmona i bulevara, odnosno Gornje Mateočke ulice. To je novi vrtić koji bi trebalo da se gradi u gradu. Drugi vrtić, moja želja da bude izgrađen negde u reonu Ledene stene, jer tamo ne postoji nijedan vrtić, a radi se o velikom naselju. 2 vrtića ćemo sigurno da uđemo da projektujemo odmah. Ako ih isprojektujemo i ako budemo dobili dozvole naredne godine, sledeće godine ulazimo u fazu izgradnje novih vrtića. Što znači radimo na polju povećanja kapaciteta u vrtićima. A ovo danas o čemu se radi, izmena odluke je vezana za poboljšanje uslova u privatnim vrtićima, o čemu će, siguran sam, biti više polemike na samoj sednici Skupštine.